Hai, bahai tongbai ang tini tewasa ani channel ang video upload khlainya nai tongka. Ge tabum gang ke ang yang Shillong kam khaina phaijak ba. Ge tini wan suk ang kisa blog video rok khlai nai nai. Ge bisi video blog ri mangal ang time rok gre ingang noro sakawa kisa pipe kisa kam nangai se phaimon ke botalang paina nai. Gamoni bagina time mo gre ase ge o jaga ase video log ang kai tam हमने नेट बमाय yang ngi thang ga ka upload khanya ni like problem ngi thang ga kisa misa video judi aino bara rok ga ga 2-3 minute dong ga chawta upload khanya ni ta easy ngana khaima tongota ga sab satung ga pura satung chak to hai pa kusang ma ka just pon satung chak di sako tuibo phaijang ga pipe rana ni ne sako tui phaijang ga sako kai to jaga bera na nó sạc cũng vậy, tao buộc ở pipe ra này, đấy thôi. Ở pipe ra này, ở pipe nó tùy kí sẽ phải na bagai drama đana bagai, ở pipe nó order rồi mà tlang này. Sal bộ pura, tam này clear nó, sung sajak bula sal bulai kaha. Satung bujak, orang ri lam, gua jaga kau cuma tuh kobon thang angkai tuh tola thana kau ya jaga, gua orang jadi kobon thang kayak tola thang jenai. Yang tabu ngenge di poni jora no ngenge tabuk to kam ni jora singa ba kam ni time ngenge ko kam ni bagai obo je thupjak ngenge tabu ko pipe no khara nai tabuk sakur ora तो अभी ये मेघालय है तो बहुत ठंडा है आंधी चल रहा है दो फुने से भी बहुत ठंडा लगता है ये काम का ये जो हम जहाँ काम करता है ये लगाना पड़ता है तो ये टी शर्ट वगैरह में मैला ना लगे तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इतने हिंदी अच्छा तरीक़े से आप लोग से बात नहीं कर पा रहा तो आप लोग से बात करते करते थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा सही तो उतना ही आज के लिए वीडियो tiring bo ganai phakya ba tabuk tiring ni jotono tongthoga na ke tiring bage ani bulagum sungna tonika